ibyo gushakira byose ni byiza. Ikibazo nagiye. Inzu rero ni iyingiyi. Wow. Aha hose ni iwawe. Ni wowe nahageneye. Iri ni itangiriro ry'umunezero wawe, right? Ntabwo wishimye? No, ndishimye cyane. Ibi ni bikeya. Biracyaza. Twakomeza tukinjira ukareba. Wow. Humura, ninjye nawe. Karibu sana. Wow. Ahoy. Ana uzajya wicara uri kunywa ka kofi uri kuri machine cyangwa uri guhamagara umukunzi cyane mu gitondo ariko guhamagara uzakubwira uburyo uzajya umpamagaramo. Yego. Okay. Twakomeza. Yego. Sinjye twakomeza ngwino. Karibu wawe. Okay. Uko nabikubwiye rero. Urabibona iyi ni salo yawe. Nakuguriye na televiziyo kugira ngo igikumare irungu. Hari radio ushatse gushyiramo akaziki bitewe na mood urimo, niba ushaka izituje, niba ushaka iziruka bimwe byawe byose ntugire ikibazo. Hari cuisine. Sizini uri kwibona turano tubati. Ushaka gushyiramo ikintu cyose wakwifashisha muri cuisine. Ushaka gushyiramo ibitabo byawe mbona ukunda gusoma hano. Hano ni wawe. Ndakunze. Uko ubishaka uhinjoyinga uko ubishaka ni wawe. Ndakunze kabisa. Urakoze cyane. Twakomeza rero. Tukagera no mu byumba naho nakwereka. Turishimye. Ndishimye kabisa. Ndishimye pe. Ndishimye. Nakubwiye ngo icyo ngushakira ni byiza gusa. Kandi ntabwo zicuza. Yego. Imfura aho zisezeranye niho zihurira. Niho zihurira. Sirito, please. Ndakwinginze ntuzatume nicuza impamvu namukunze. Ntuzatume nicuza impamvu naba narashyize amaboko muri ibi bintu byose. Julie. Ndakumva so cyane. Iki kintu ukoze ntihakiranye umutima ushima. Really? Iki kintu Je t'écoute. nzagitekereza kandi nzajya agaciro iteka. Yes. Sinzagutekereza. Nibyo nifuza. Sibyo? Ndifuza ko unezerwa ukinjoyinga urukundo nagusezeranije cyagihe. Yego. Ndakwinginze uzampamagare. Nge nzajya nguhamagara. Ariko Douglas, igihe cyose ngukeneye ngomba kukubona. Ntabwo uzambura. Uzajya uhumbya uhumbure ngiye nkugezeho. Thank you. Kandi shimye. Nanjye ndanezerewe cyane kuba wemeye ko tubana muri munezero jye nawe. Nicyo nifuzaga cyagihe. Uzi. Please. Uzi. Please. Merci. Uzi. Merci.
ngwino njye kukongorera akantu. Sheri nuna. Oya. No. Alo? Daniela bite? Uri hehe se? Okay, muri 15 minutes ndaje mubwire ibimbayeho. Okay. Eki, ndenze irembo rero. Ntabwo nkurenze irembo ahubwo reka nguherekeze mugeze ku irembo. Merci. Bereza kara gakoresho. Asiga contact. Sigira aka gakoti. Non, ça va. OK. Ça va. Merci. On fait comme ça. Je vais. Bye. À plus. Merci. Basi turabona ni mugoroba. Sibyo sheri. Ntakibazo. Turabona ni mugoroba. Kuko tamayifuza. Oh, sorry sheri. Mana yanjye we. Kubera rero izo stress zose ndiho z'akazi. Nari mbyibagiwe biri seriye. Akira. Sho turongera ni mugoroba. Ntakibazo, merci. Semboko. Yego na. Bye. Yeah. Hatari. Wamenye pe. Anywashije inzoga nyinshi. Ibirahure bingahe tunyweye ubwo ni inzoga? Jya ntabwo nyabasha inzoga. Inzoga zarananiye. Madana, jya winywera ubuzima ni bugufi. Urumva ubundi kuri iyi si ni ugutanga ubuzima bitaburiye urakwirira. Njyewe nzaburya nta kindi. Mbone gutya ngo ubone ko ndi kunywa inzoga njye ngo nuko nzikunze. Ndi kuzinywa kubera Douglas. Ase Diana, ahubwo Douglas ajate, Douglas aturutse hehe ko turi kwinywera tunirira nk'uwo nguwo gutanga ubu ugiye kutubihiriza. No. Ubu uraje umvangavange inshuti zawe zose zigiye kuza uzivangavange mbabaye rwose reka twinywere. No. Daniela. Douglas yarambabaje ntabwo ushobora kubyumva. Douglas yanesheje ibaba. Abantu baranyuta baranseka aho nciye banjyanira n'inzara. Akwisumura ndi umukobwa mubi. Ikimbabaza ni ukuntu yanyanze akambenga. Ntazi icyo yampoye, ntambwira ikintu yampoye. Diana, ni ukuri hanga. Kandi narabikubwiye mu minsi yashize. Douglas umwirengagije. No way. Uretse gatoya ubanza utuze, umutima wawe utuze. Reka stress iri kuza wishyira. No! Daniela, please! Come on! Hano hari abandi bantu. Barimo baratureba abandi bose turasebera ahangaha. No. Turasebera ahangaha ihanganika. I don't care. Douglas, why? Why? Douglas yaramemukiye. Douglas, why? Sibyo kwiteza abantu mu kabari. Daniela.